Jamoko ni koro jatend migao mar lweny Eugene Wamalwa yango ni koro duond bura mar DAP Kenya kata DAP-K koro golo oko jochung' margi dhi laro komo nogono mano mar Busia Busia Moses Mulomi kendo koro giwinjore gi duol achiel mar dhi siro jakanyo mar duond bura mar ODM Migosi Paul Otuoma. Wamalwa no yango mano e kinde chiwo obok mag lope maromo 5,000 ne jodak ma Budalangi e kaunti ma Busia. Kamano wacho ni koro giwuok oko mar neno ni koro gisiro Paul Otuoma neno ni loch duto te bedo mag Azimio. Manake mnajua kijana wake mkubwa Ojamo, huyu ndio kijana ya Raila Odinga mwenyewe. Kijana wake Otuoma ni kijana ya Raila Odinga mwenyewe. Amewashikanisha wakafanya handshake mbele ya viongozi wa Western wote. Na leo nina furaha kuja hapa Busia kuwaona wakiwa wamesimama pamoja. Wale hamukuwa Bungoma ukiona hiyo handshake, mngependa muone handshake? Basi hapo makofi kwa jana na Ojamo. Fadhali, hii ni ngome yake. Hatutaki tu ati tupee baba kura, tunataka tupee baba kura zote ambazo hata mtu akijaribu kupata kwingine tutakuwa tunakompensate na pande hii. Sisi tutarudi kupanga maneno yetu Busia siku 10. Tukizunguka Busia, hii siasa itakuwa imekwisha malizika yote.